Petrus si bawah Cornelius. Ku kota Kaisarea, engka se di tentara Roma yasa Cornelius. Salah se dina penggawana pasukange yaya senge pasukan Italia. Pak gamalade yaro tawe, makutoro si bolana, na me tau to ku puang Allah Ta'ala. Magalak to masih deka kuto Israel si bawa tuli masum pajatoi ku puang Allah Ta'ala. Engka se di waktu kira-kira tetek telu arawenge, engka maleka na puang Allah Ta'ala mapitangi alena si bawa makada. Cornelius, na tangani ro malekae na me tau ni, makada ni iye magangare ki puang. Makada ni ro malekae, na maseko puang Allah Ta'ala na natarima ni sumpah jamu si bawa amalakmu. Maka kuange suruh na tau loka ku Yope moli ya senge Simon Petrus. Engkai tu mape rumah kubolana pak jama bengkulange ya senge Simon. Kui wirita si emonro. Purana na makada makkur malekae mede ni. Na panauli ni Cornelius dua atana si bawa toria teperina ya naritu se di tentarana ya pak gamalada itu. Na carita ngemanan ni ro kejajange napa na suruh joka ku Yope. Papa bajana na waktu na matang mupi ya rotoi surue ya telue si bawa mawe ni letu kuro kotai. Kira-kira tetek 10 dola kesoe menre ni Petrus kutingka ya na bolai masum pajang. Purero malupu ni si bawa melo ni manre. Matanga mupi na tajang ni pasa dianre tapai kosewi kuruhna puang Allah Ta'ala. Na ite tak buka langi na napangka pada silampa kay labba isyo mana sudukna taloro no kulinoi. Kuila naro angka mana ni rupa-rupana olokolo apaya jena olokolo makalolo makutoro manu na napangka na kalinga sada makada Petrus tattono mugere inapa muanre. Iya ke makade Petrus tak dampenga ngak puang de panangka wanre yana senge harang si banaji si hukutorae. Makada si yaro sadai yana pancaje halala puang Allah Ta'ala aja muasa ngiharang. Beka telui pitaya ro kajajange. Pure ro tapatarakan ya ro kainge menre pema kulangi. Na ya Petrus dene sengi betuangi ya ro naitai. Waktu na pikiri ki mupi tapangkatoni surona Cornelius letu kuro bolai. Nasabak pura ni nakutan aku tawe makada tegi monro bolana Simon ya ro pak jama beng kulangi. Natanatoni tawe kuro boleh makada engka gaya Simon Petrus mape rumah kue. Na ya Petrus na pikiri ki mupi pasalena ya ronetai. Na tapi pudangi kuruhna puang Allah Ta'ala makada. Engka talu tau sapa aku. Nono mewe sita. Si bawa aja mu bata-bata mewe silo joka. Na saba iya suruh joka kumanye. Jadi notongan ni Petrus mewe si runtu ya roto talue. Na pudani makada. Iya na ya musapai. Aga kata mu joka mai. Pada mape bali ni makada. Yero ponggawaku ya senge Cornelius. Ponggawa pasukan ya makasingyang pena. Na metau ku puang Allah Ta'ala. Si bawa marisenga nga kasingan na kusinin na to Israel. Engkai na ita maleka na puang Allah Ta'ala ya mapacinge. Na isure moli ki joka bolana. Kuambangi neng kalinga ya meloe tapudangi. Na napayoli ni ya roti sure tama mak beni kuro. Papa bajana na. Pada moto ni nasilaun ni Petrus joka. Nang kato macue sere are sila suruh seta pernah pole ku Yope. Papa bajana si pada letu ni ku kota Kaisarea. Nang kamema ni Cornelius tajeng kuro. Na pura manatoni na pak dapunga sinina si jinna si bawa silaun na kuro. Tamakna na Petrus ku bolero angka ni Cornelius dupawi na pasuju kiolona. Iya kia ipatatongi ku Petrus si bayi pudangi makada. Aja tapak kutu. Tetoni nasabak tolino toma iya. Si kumasi pak bicara na Cornelius. Tamak ni Petrus. Nanaita ni mega toma dapunga kuro. Makada ni Petrus. Pada tais satu makada. Yaidi to Israel ya pemalia masilo bangsa lainge. Yare ke tamak ku bolana. Ya kia napa mapuraku napa pahangi puang Allah Ta'ala makada. Dewa di wasa kapere. Yare kan najisi bangsa lainge. Yana ropa sabarna sadeka loka kumanya waktu ku tauli. Jadi makutana ka makuange aga kata tak na tauli ka. Mape bali ni Cornelius makada. Patangas sola kira-kira tetek telu rawenge pada ya waktu
matenganga masumpaja ku bolai. Tapang kato wita tatok yolo ku mak baju milo kilo. Napaka na pudama kada Cornelius na tarima ni Puang Allah Ta'ala sumpah jamu si bawa tette ini ngaranga malakmu. Narima kuana naro suruh na tau loka ku yope moli ia senge Simon Petrus. Angka itu ma peruma ku bolana pak jama bengkulange ia senge Simon ia monroi ku iritasi. Jadi magati nak suruh tau loka kuidi Puang. Na sukuru lade ka na sebab macendi ngati tak loka kumanye. Maka kuange engka mana ni mak depunga kirona Puang Allah Ta'ala melo main kalinga ia na suruh pelatu kuidi. Jadi mapamula ni mak bicara Petrus. Maka dani maka kuange upahatonga ni makada yeru Puang Allah Ta'ala dena pasile laenga ngitawe. Namu bangsa pola tega asal tundru iku Puang Allah Ta'ala siba na pegau ia tongenge tette ni itarima. Pada misa ngaradana Puang Allah Ta'ala yana pelatu kutu Israel pasalena lalenga salama kenge rilaleng Isa Almase. Na yero Isa Almase alena na puan na sinina tawe. Misa menemua kapang ia kajajange ku sinina tanah Yudea. Mapamulang kana Nabi Yahya cemme tawe si bawa surumana ngitoba. Purero ang kanina bisa to nasare ero. Ilanti iku Puang Allah Ta'ala si bawa yaleng ya kosan nole ruh mapacinge. Mapamula ku tanah Galilea na joke mana ngi kampung-kampunge pegau ya nu makasinge. Napa japa manetoi tau yai panrasai ku bilisi nasaba isi bawangi ku Puang Allah Ta'ala. Na idi na sabina sininna yaro na pegau ku tanah Yudea maku toro ku Yerusalem. Na isali ku tawe gangkan na mate. Ia kerioso makatalui ipati pema ku Puang Allah Ta'ala si bawa ipalalo mapitangi alena. De mema na pitangi alena ku sinina to Israel ia ke kumidi ia purina pile Puang Allah Ta'ala mancaji sabina. Na puratoni si sama mandre si bamenung wattu na tuo pemang. Nia matoro wattu na suruh ki mapalabangi kareba madecenge ku sinina bangsa si bawa sabingi yo makada alena na ipanasa ku Puang Allah Ta'ala madeleki manang itawe ko sori mondriwi ia nari tuto tuwoe si bawa to mate. Alena na sabingi ku sinina nabi riolo makada niga mataperiwi ya dampengen ni dosana. Matengamupi mak bicara Petrus tapengkai rumah pacina Allah Ta'ala no ko sai manangi sinina tau yang kai mak depungan mengkalinga ya roadadai. Na ia silus-silus seta pernah Petrus ia nari tuto Israel ia newe silau joka ku bolana Cornelius bengai mite makada namu bangsa lenge ia deena sunna ia nari tu yatan neto Israel ia letoi ruhna Puang Allah Ta'ala. Na sabab pada neng kalinga mak bahasa ru ia nari tu mak bicara dalam bahasa ya lengengi ku rumah pacinge si bawa mapakalabi ku Puang Allah Ta'ala. Napa makada ni Petrus ia tawe pada natarima ni rumah pacinge pada idi. Dia jiniga na mule macangi pada cemme. Nenapa ya suruh cemme ni ku Petrus rilaleng asena Isa Almase. Purero pada mareloni kwa mengi monron romupi Petrus kuro.